Obo was you so this in bottom school say baby or coffee is getting as he says can I Obia Nkoyi Nechina. Me can no bosom say nyame siasia akoso sawa obedi kunim court no or say asem no omuaye we interim injunction eno nti no enimanu yae no eyie no yentwen sensan wansa Yadamu nyina ase Maya de nyame nhyiram from day one support to yes the nyame din da wase why Timia di nyina ya Jesus no timia di nyina ya onyam waye bia mai Adafunum de PM sesia ene se that the Lumba ye yanka na wotwa wieye ene anwumre yeyi no aba na nka wochena yetumi akopene krabre no enkra free Accra High Court eba HSA entumi amaso na ene say ni nyina eye ma me bempoma immediate family no that the Lumba o maame ne wofa eye that the Lumba maame enua bema and that the Lumba nuanom no ene abusua a wo mo ebe that the Lumba ankasa no eye kasa immediate family na yese wo mo no nuafo kaka ne wofafo no ene abusua ni nyina no ensusunya dem nti eka immediate ni de yese nya abusua ni nyina kaka na ebe that the Lumba no eye ma me bempoma ene wofa ya opokumo ene de asem no kodan Accra High Court to say wo mo nhwe na that the Lumba mu no ma yenyi esanse sikebu wono mo a ehun kontabu no wo mo enhyada entiase yi afi so car bank fo no ya wo mo ekokora sika no titi na wotweda na de wo honom no wo mo enhye na wo mo fa eson entoso sebe abusuan panyin nkoyi sika e wo honom saa so na transition home eho na it is alleged said that the Lumba oda enuntie no so no court nhwe say wo mo enyi emu no emfa mabusuan panyin enko ye eyi no ewo kumase ne no na omode kodan court enrada wo koye na court ye se wonhwe na enne won sign emra na wonto no boase asema omu nyina ba beka ni nchire omode abanene wontumi embuanti ene omomo anopa nundu na omo edi ekopiem ewo honom ye watwen mu ayehwe na ya twen de bi sifise nrade enya sam keto akora ene bebe nke be ye no ankasa no Kumasi Sports Stadium honom no Heroes Park honom na nyasem ketwa ya botent data makuma ko aduana 40 na ye de carpet ase honom nyina ye central for corn me binim senya da Lumba ye nie ebisi wo haso kama ebisi yanko ha ene obi e kanede ene legal wise for na bia boto pa esanse na abusuan panyin se osi na dwuma de fire no otweme bebre bofo bebre o ya adwuma pa enam so amane social media no so obi anim se ba so a ne se bi krompo lose interest na so no na efa bi se de e call baabi anananom honom anananom apo no o mo gidi se de tie bia no court so ebepo esanse court pasundue na wani tua ese a lawyer for ya wo mo ehwe court ensemi aka the spit law consult womo ena di animu na Yara ishen ono ne lawyer ni a odi mame bompoma mu anim ya womo edi sedmedi no eno ado beto yanim se omo de omunyim se nkonimde betumi aba na court embu asem no eno ano kwampo no asem de edema womo esanse wan pentem emwa ntiene no omo ogidie pa enne so ampa court transe na odina no disem etu dwa no ena wo chechi mu di a kire wonom se wo momo abusu na wotwe mienu wo ma abusuan panyini ene immediate family na ebesi no na wotwe mienu se wo mo fa nkotena se na wo mo nwenwe da Lumba ayie no ho omu nyina ntena se na wo mo plane omu nyina adwenko bankurumu na wo mo fa empe da Lumba data omu nyina peso mu hia na wo mo de ayie no na esoma hodo bi e wo honom no so yentumi nyina emfa emfiri honom na se court no kwa no wo foa so se asumdue entumi emra ayie no ene abusuan nyina entem enti wafa ya usu kasaye ene wo chechi mu se abusuan panyi na empa asumdue no mo de empa asumdue pa esanse yi anke ba su weekend no bibie ni wono abusuan panyi ye ya na wo mo enim mu bi anase wo mo adwene ensusu ewom enu nti obi tincha beka so mo na empa asumdue na enso so wo kire se ewo bi na wie bi enti abusuan panyi si gina ye abronu ankasa ni nua baaba
ne wo fa sini po da form na yon kan che wo no na abusua na mu kwampo no wo ye abusua tenten kakra na wo mmɛn wo immediate family no a na ha adwin ye pɛnto mo de o ma ye krado se bibie mu no mbehwe no maboa ma bebe mpoma so ne de to so no wo che so do bi ase esanse se ya na wo hwehwe no na nye se bi ho ye ne dede so wo mo kɔ akɔtena se na wo ma plane kɔ yo mefa so a ombe ye chance ye no na bibia aye kama nti lawyer Eshen enso de ne de to aso echire mu se do no mo hwehwe ni ena wo nsa atumi aka no nti se de immediate family no any court asma wa she 2 weeks na wo de kɔtena se no se 2 weeks ne so na wo mo tena se a na wo mo no mabua ba akwa no a data ombe sign de aba no ye nyina ya sonso ebete nti enim se na wo twimi no de bi aburo nyanim no afi eto ho ba bi no ana early next year de ye bete ana ebenya date foforo e de afida de Lumba hono we na ene court Accra High Court e de atu edwankofo bi ebosi e de efa ho enti ye bisa se sabri tenta ya bone deko na capital care de ase honom no sa aka no hwan ka esan se busu panyini no se de ofa ya usu kire ne se sika no a abusu panyini di sa adwuma ni nyina no onim ba bi efiri na abusu panyini ntumi fa sa ekawe emeto omo kam esan se omo nyaa ne international plan se omo kofa tent anaso omo kofa carpet enti so akwaji loan no so ye de ye obo gi sika ne de ono de onfa ho ye nyina eka eho bi na yaka boma ye de abram se de wa tweyem 2 weeks time no anana wotwiminu no ye behwe de ebesi akosi yenko na yenko tie abusuafo ni lawyer fo nsem o de to dwa no ebi obo si o so this in bottom school say be okofa this get as he says can I kwa enti obia nkwa yie na china wa obekwa yie no aboka you see court we amai ye di nkuni date na March date no eno na papa date for no anu mom no obe di anim you see obe di achi because they say court say the ebeka no na wanye dan onti nti oni e ba be ye nhye so ti ase dia ebeje no ye na ka wonti ase dia wono stand baby na so ye oko no wa fami se me enko gibosia bia na te bia ti sa nti minim kwai of fa so nya ni sika a wo dia boka nti ho dia me kasa mo no se aye futuo ni sika no de ye aye no futuo mi sika wo de ye ni so ono ani jegireje adenti na ko yi aye no futuo sika abra wo mbo ya amane je no bayire na dia na ha no bayire na dia na oh wan fa ani ya court ani na wa court wo Ofa eno se court ni nsemo kan be no say ye initially na ya krado say penkabo mu ba wono abusa pani na penkabo mu oye bibia o mo ya mane o oye bibia o mo ya mane inti initially na kan say o de won frɛ ye no ne ye ntena se yakwa hemfie yakwa ati anytime bia ye be hia bia ye nya hia wo ma enti ya basa aso a wono susu ehia ye nsusu ye nyeden ye nko inse se ono ye busia pani ni ko ba mi ye nyina ye hia no onye bi saada eti ene time bia woni nkrofo nu bi sebsebe wo so omo ya busuafo nko ebi wo kra mi nim wo mo ono asesa wo mo no omo ye de omo pe so ho ene sesi akoto aka se mo ye di Ofa kra kodan court say papa Lumba ofri mu no owo busua omo ye ni immediate family owo nuanom owo wofanom owo wofasefo a amambre mu no omo na eyie no ye on dia awo mu se ebusua kase no ne eti no ewo ho de but amambre ne hwehwe mu no de ebusua katwa na ye immediate family no omo na ye o masade se omo be hwehwe eyie no in consultation with ebusua kase no na mo akwa se yen situation we adane ara ebusua kase no odi bibie enim ena ebusua katwa no eka omo hawa ye ntie ade di pefe eno nti no court no ose asem no omuaye we ye interim injunction eno nti no enimanum yayi no eyie no yentwensensan wansa na nsema wo ho asese ye nyina including investigations a police ye nyina ye nyankosi ase ye no wie a afa de eyie no betumi abaso ebiem court no so ahyese ebusua panyin no a oye first defendant no oni ebusua panyin na oye ebusua panyin for the immediate family no oye second applicant no
Any ebusua ni nyina entenase within 3 weeks, right? No, within 2 weeks, right? 2 weeks. Entenase na omunya nhyiemu na onkambom na omu nyina enya eyie ne ho hyehyeye. Eno ntiri megiri se omu hyiemu saa na eyie ne ho hyehyeye ba beto dwa bia no mo bete mo tene saa no a ebeye ebusua na afa aye baako no. Nti court ni orders no support nkabom. Aha, se ebusua ne nyina beka bom na omu aye eyie na ati Daddy Lumba enim yakata nechi fefefe. Oh, young penny must see a bit me see Daddy. Police investigation. Now you see Daddy. I'm going forward. You better on Kabi. Maybe I thought today, Miss at Musa, what Injunction at Upholds. You better on Kabi. They are seminar. From day one support to yes, Timon Paya, my Nabibia, successful. Never much. With your money in Tanasia, wait to media. To me, I didn't know. To me, I didn't know. Jesus, no to me, I didn't know. When I'm way be a mine. I dear Becatch, I will say, I said that. And Kenyan coupon, and come in, Munya or Dopa, at the Maya, yeah, by Amabo, you did create me the intimina. On say any categories in the Pacos for categories. Yet, Timmy and Yakupon and Kunti, I hear the Yenisi Campo, Unyame, Wakon. Mekanana busum se. Se na mesiasia. Akuso sewa obedu kunim. Me tonyame. Me se na mesiase. Se na nana busum tiasia. Akuso sewa obedu kunim. Na se dadurumbe yie. Se na se yena. Na me tie naka. Se na se da ye dadurumbe yie. Na me tie ka. Me se me mauli. Me de me kra. Me ti. Ade me nkwa beto su de makuso sewa. Dadurumbe yie. Mum ye nyeni yie. Mummy and ye, the media man and Moshame, Yamia Dumo, Yamubi, Yanko BBC, Yamuya was a penny ending. Between the makers of the Aye, it was your 40 na and ne amane bono, say ena is see a ye. Yebestre, say Odo Adventure and so ebeto, attend yin boko na yoko. A bisi ewa, a bisin keen seeing for near the day. Said the TV in so may ye honum, now soon diaba. If you then come in, de ebeko. Yomina akwaba mama tanase edamwase someone yakọ asan bisi sabri e Lumba case nim nyina eso omo nyina mo enesha enyado makram